na Kalou leu ni tau kini bula ci sukar iston do tatar iko na Kalou leu na tam ko ti woti ken na mata ni dai kan mungkin tu bagana lu muti ni Kalou ni tal sa roti ko na mata ni kuwa tala bo bi na tanga Kalou na yalo ni do bingarabi na yalo ni Veisureti na yalo ba karisto ni rawa ninda marutaka menda boitag no na taga bo si na taga ni bo ti si pelta taga ni kera kadi bo ni tu bina kay buru to la ni segna kena indole ni me masuk ni na baklu ngate kem ni bo lebno turang kelebno bingo no tali ba kongo wanga ni bagale lalo kindo na matetto kedo bagati una ndurlo tumai tabu na mataga ni kuwa ni sa na na kanim bulu bina ka binda ka bagale nonta sema mai ena mata ka ni kuwa kedo bagati una ndurlo mai grace na mata kango so ni klan ni ali tu kan bidang ngol buni o so kire teb mat ni sema na mata ka ni kuwa sa kali nanto ka kire bo bidu bina ka buana kedo bagati una dorbu klan ni seni bulu bina ka chiko brother sabe na mata ka ni kuwa na buni teb mat ya guys dalam betul-betul bergerak ko sa tuwa tiki na ko mat sani me masun mata ni ko ni na sulit yung Kalou na bagay din kan wa sukay may ng bulo bina kinakalungat me baka na loma ni tura kita bagi na fi talaga na mata ni ko siya mati kumay na mata ni dai da boleh na yalo non do marutak men do bisi mati betul-betul bergerak pikim ni lu ni Kalou ni sarap timbay may na bergerak ko na bola mata en betul-betul di netul seuniki ni na kasarap ti umena bingara bingo do na ngono memori non to masubat ni na viva Kalou ngate na Kalou no memori berolan de tik bunte kando maka kran lol ngano lunda tar grab na Kalou eno masu kemun ni sakan nema mi Kalou na Kalou lebu na Kalou nganga na Kalou dinan dondonga na leon ne busu ciu tan wa kai tebi tan na Kalou sa tigo wat na mata sa ni dai vetra pa bi da lew we kemun ni na bulim bul na kina Kalou ngat kimi taw kena na mata na bo lew na no mun ni ndaw yalon dina be kima na bo lew no mun ni lo na bo lew no mun ni be ba Kalou ngat tu be kima me be singa keda mata kongo turang kimi ndo ba tenel bo bi da be kimun kenel bo mul kim la vetrim bo bi na taw nak tala kin na bengra biongo kin bingona tu na mate kima ira sem ti mani bola mat na mata ni dai tura sa masula talan rubul bi kimun ni beliu tagi ni marro ni vaklu ngata kame ya tu tibonga na lo mo ni ni Kalou mata sa ni dai kim nanu num ni lumut ni talta na boleh turan non bula na boleh na bengra bi na Hope TV Tiu talaga ni tubu ni Hope Radio. Sama sulah kebiki mo ni turang na mata ni kuwa. Na boleh na bipa ko buku ibi. Na boleh no mo ni uku taptak. Non rombul po bubali. Na buku no mo ni takata na kira musiti turang na no mo ni lom kime miyanga biki mo ni. Kama kime min na tubu raw ni bingaw na kira na kama kime kaiyo turang ni talay kima. Ni kime borong kira no mo ni lawan. Na boleh no mo ni santorong mas. Kremonika ko ni mbiutra betul-betul ni bengara bengko na mata ni ko baru tai kima mina Kalou me kima min rungo di kima ni masake ena mata ko sena bunto talne punya ada ni bulan ya ada ni ganga ya di cisu karisto na ne mami bakam bulan tondo da sure cakti una lumutri Kalou na bengara bitiko bikenda ena mata ka sakini na
Naka daw sayang rin na kana lubi ni Kalou wabi na kanito ni siya matalen mata kanipua kau satu riti ko bitan na bakasama ni kuan matalo mai na spiritual fullness may na rai ni boli watikila na anom da vaccine tinanom da bula ene bising ene bika bakaya ano to sa red to sa dun to vaccine chene alota ito na red ni kuwa nito bula nito vaccine tina bula ne chisu o chibe talul tang sa chumi to na vaccine tina loma to vaccine tina buku bakalu to na vaccine tina koko bakalu kapag mo tungkol na ruwitang binak o on rekta may nagdibus na respect ni boli watikila na kinatunaran ni bakila kaya baka nabuli to da ka Manoa kaya baka nga to sa sigin na vaccine ichi may buwan na yalo ta to sa na vaccine ichi na yalo bela kana bo madi no asi chinguru ito sa narin ni ko do na expect ni non to vaccine ite na bula ni chiso the life in Christ may na rain boli watikila en watikila na wasin dua tigo kinen do na bibaro tagiliw e chisu bir no tamata no chuchi ni ngono se kwan ke na marro na pula no marro no tamata ubale na lingi mata ni chisu e priwa sendua tikin na tolu o kwesa tilekin no na sherau kina yala no na tobo asa toko na kake nga na no na bosamana asa tigo sumbe na lingi mata wi kwesa lew sarmeda ni sabwe lew bateki ko na no dai balbalada barta ne voltambo ningon sa may buwe lew tikino chisu na no dai balbalada ko sa linda me na lingay mataw sa liw sar may dak kana ipuriwa siya wal tikinen dua kinarua yana kina liw ni bika sa bosta kiwoti sa vakangona nondam bete liw sa tiko na lingay mataw ni tiki ko sa liw melo malay ay tal na tikina tambo kina vale tambo dina sa sentara na tamata sa taranga naka barita kitiw na sana mataw ni venga rabi ni chisu melo malay na reda na mataga ni kuwa no kedo to bakadan beri to na lingay mataw ni ngoni turang o Jesu Kristo. Natar liw, why the right side of the throne? Nataw na kung salito kino Jesu na lingay mataw ni tiki ko saliw may loma lang doon na kawe baritak sana mataw na sana ni ganga na sana ni tasa ngumatua o to Jesu may nanona may bingkaray baka mesaya ana una sa lindambi tukin na sana mataw na itama na may loma lang madi urus lukali matigina basa kabulu enage kana tui ve ira na lingana mataw are yala ko may ko ikim ni siya ko tay vitama ko mani rawata na matentu sa varota ki may nomoni mani bakati ko ke buru chisu na sana mataw ni tama na may lomalan ir na sipi ir na bangmulay ir na bakchikure na sani mataw ni chisu kapag ko Solomon ng tawag ka wise man heart is at his right hand but a fool's heart is at his left. Aloman na buko sa ti kinalingan ni mataw. Yan aloman na lilia kinalingan ni mawi. Goyin to na pangnanaw ng biyo ko bakayalala na boli batikla. Na lingay mataw ni ngoni turang o Jesu. Na lingay mataw ni chukchuk wa turang may lomalan. Erba chikur na sipi na lingay mataw ni Kalou. To na naman italano sa lakmo Jesu virto na tisepeli na singan ni ochi na tuwa kitali. Erto siwa tiko ng bongi drama sing to na lakmo Jesu na matakalilay kaya matakadada. Kaya virto do virta ka na namdo lawa na sana mataw ni wang. Bote na lawa, bote. Away tuwi batanga nandrawa batanga may nabongi. Nabuno batanga artoa ndrawa chuki na tisepeli. Ya nabuno kakatalo Jesu ndombala tanga sana mataw. Sa rida na sana mataw iti ko kina
na vilumuti ken na vivakalunga takini kan. To sana rede niko nando na rebu tu kemida ne boli vatekila. Na kalau vitu ena linga I matau ne chisu. To na rede na yala loda to na rao ni tomika ni to na bulida na vatekila ngona wasendua endo na profisa ito toke tiku kin. Kau vavina kani to rani na bulida ya na Dora katali inda bulida na profisa se koni boli vatekila kana kaurni pita wasendua tikine tingka diwa. Satu telenga wiki antara was sava kan din dina tai pele kina profisa. Yendo na dhaka bina kia kanto sava kana nanu kin. Kana dina sa sierra no puto kamalu me inda mai na mataka. Kadhambe kina lo maudo na kalo volesi. Na I voli vatekila wasir sukuru vari kalo I volesi. Ningona enda bulida kina e dhambe mai lo manda na kalo volesi go chi e na dhambe mai lo manda en turanga ni nondambul o Jesu Kristo ni bulida na profesa. Ito sana rediki wasendua ni o Jesu enta baka tik awang kai rebu na tutuni Iranacola ka reida. Satu ena kia e vai ko na lubi tomat. Sa va ke sul sa ata sar kina vana ka vau na lo masir ena vau ko. Sa tor na lingani mata we vitu na kalo ia ka sala ko mengusu na islungat kambati rua. Ia na matana sa bakana mate ni singa sa adila pakuku. Doktor na baka sa ngonto kay bita na bata kila wase cingka diwa. Sala ko mengusu na ngatang batiru. Yan matan sa baka na matan si. Na wase cingka diwa ni bata kila. Sala ko may nanda tui. La ko mengusu na selo ngatang batiru. Ito na riki. O ko batangan na tui ko na bata wasingga diwa. O ko na lubi ni tamata sa tui na mali ni tuti na bitu. Sa tore na lingana matau e vitu na kalokal. Abu ni kalokal e vitu ko rete na lingana matau kaya na tutuni din na vitu kola e vitu na kalokal e vitu sa non tal na song loto e vitu. E na tutuni din e vitu oya kareda na song leo ni loto e vitu. Pamatal tak ni
Isa do so chao. Do rungo dio tal tiko. Atro menggutala. Naka to so chao na bukun tikina kilana no guale sa badin. Ima. Mo. Naka to sa relative sa nakalokalo ibitu sa ikuan na italatala na angilosi na angelo na messenger. Yep. Odi tale na talatala sa na angilosi sa na angelo na talay may buwana kalo. Iko yo kuchu ni ko reda karongo na bikaongo. Yeni reda karongo do dubusu mkina ba na angilosi sa baktakilami yo na kaongo me bakaroro. Sa kikavyo ko kwa reda mokakuwa nga nindaru sa itala-tala bata ke irtala nga nawe kamu na profita ke irtala nga sa tora na bos ni bolongo mo baka roko-roko buwana ka to sangareda na yang ilosi bate ke choni aru tal-tal bata o irtala nga na profita ke irtala nga era tora na bos ni bolongo ke na mabalea o irabulida na bata ke la ko erchukta nga biur ni sul-suli ni profisai abang bota ni sul-suli kina loto ni kabitu o irator na bos ni bolongo o irtala nga era talata vata ke choni na apostolo ke era profit ngora ka kana ni volta raita mo ka ko ndor sa tal vata ya angilus vata ke choni ke irtala nga na weka mo na profita ke ertor na bos ni bolongo tali oya dasa na rediki na efeso no waseba o tali erna tal se na angilus ia sa ikuesa sule so mer apostolo ka so mer profita ka so mer tamatanda ubuna ubuli ka so mer bakatawa kay bakubuli mer bakabina katagi kina ko irsalutu men nadaka ni tal me bakatatagi daki ni baba koso ni Kristo tu sangai rida o ira profita o randa ubunau o ira bakatawa ni bakubuli o irungo batokai na equipping gifts na suli ni bibakarutaki bakarutaki irna daw mer bakabina katagi irsalutu ya irna baba koso o irna leuni lotu o irang kita ka na daga ni talta bakatawu lidi may bir na bakatawa na bakubuli profita na daw ningoner sa bakubuli kino irna lotu irna baba koso o irna leuni lotu kita ka na daga ni talta to sana redike o diso ni talta o yang ilosi profita o chon na apostolo o irtorna vos ni volongo ya o kenda na lotu ni kabitu ndoni sul ngosile bikenda na Kalou menda kila na profesai ni vola itanial kina bata kila o irni baba koso lotu bakaristo gondo na bakasama dedere kenda taka na taka vital tala sena mainstream spirit na yalo ni dau bengkarak gona uir ke der bakambulai uir na yalo ni dau bengkarak sisuka ke bakando binakata mondo lewe na maten tu ni Kalou do coach sum kim do sum mondo na dau bengkarak. If you want to be great in God's kingdom, you have to be a servant of all. Daun vingara. Ir kita na bakambulai era yalo ndo vingara. O ir talangango. Promoda erba kata na kalkalo vitu. Era bandambiri tuvi. Era bandambiri tu na lingai matau na chisu. Ngondo ne tal no tutoka ni boli batak. Kinto salila ko sarmay na batak lawas Singapore. Livu na wasi ni boli liu. Go na wasi ni boli tutoka tundo na batak la. Niko rediko, iko bakantambiri tu ena lingay matawi chisu. Kaya ko yang ilo siya profita, siya apostolo, siya ko irator na irakila na bos ni profisa, siya endua eribaba koso leni lotu ba Kristo, karsa bakambulay may big chisu. Uirang ko bakantambiri na lingay mataw, ningon iturang o chisu Kristo. Yan ay alal totok ko pinagkatamo bartaw bikinto, ena matakan ko. Na non rambula bakatule wataki liutaki ena linga imata una chisu na linga kambuli kina koloma langi kibrura na linga bakatule wataka tuna nandambula na nonta mata bubale gona yala lo be barita ka bikinto na mata kani yang redango kabango polo ber mai filpai metiko na lo mamudo na yalo talagango kati uri Kristo are
Siang wala ka di kuliuta kina lingay matau. Na yalo chisu Mexico baka sinay te na lomam tu reta Manoa. Me sinay na lomam na yalo tambo na yalo nikalo. Ya kai ke metiko na lomam do na yalo go. Katiko talang ave chisu Kristo. Kwa sa ito bata kina Kalou sa siyang diba kasama ni Sabutako. Ni Sabutako tani kina Kalou sa bakan rabo tay kwa. Kakao tabi kwa na tobo ni tamatan daw ben karay. Asada ka metoto bata kina tama. Na yalo baka dapat chuwe chisu. Na yalo ni daw ben karay. May tutu bakalo kay bakan rabo tay kwa. Meraw ni yao me tamatan daw ben karay. Toreta na po siya daw ben karay. Yala ko may nandun na po sa bakirikin ko. Dulos. A servant. Dulos. Tama tambombu lah na bali bos ang bom dulos daun bengkerai. Ya na bunua bangtan beri kenda kina na Kalou mendarau ni bakan dina mendarau ni bengkerai me bakata kendo na bombu lah. Enta bombu lah na kandon don ni vala don ninda sa bakang bulay may becis. Ya na itutu der tundua. Si roba may na Kalou merau ni bakan dita kina non ta bakang bulay ena non taka baka mesa may kaliwat. Ay halo ni daw bengkerai. Yana yalo melo reve kinto to. Yana yalo ya baru te kinto kina nona liswa romochis. Kaya baka kinto to sa yalo ni daw bengkerai tamatan daw bengkerai. Kinto na bakan tamberi ena lingay matawi chisu. Mainstream spirit na yalo ni daw bengkerai ya. Nabi baka yang atay kina Kalou ve kinto to. Kakinto na bakan tamberi ena lingay matawi ni chisu. Kaya na po siya dulos daw bengkerai slave siya bombul. To na rita na romochi indo tikinendo. Yao pola na server ni Jesu Kristo sinang bombula ni Jesu Kristo. Kadi ba kay apostolo ena buku ni tao siya ena buku tutubin na kan Kalou. Redi polo ko ya ukati ko mendo na servant. Jesu ukati ko mendo na servant. Bombula dulos. Redi choni na batakila. The revelation of Jesus Christ which God gave to show unto his servant even to which must surely come to pass and is sent it by signified it by his angel unto his servant John. Paul is servant, John na batakila is servant, ko ira kede erbe vandamberi na lingay mataw ni Chisu, o irongo erna o katira mera servant, dulos, o irongo na ministering spirit na yalo ni daw vingkarat, na vangatakir na Kalou na uchuchin mo. O sabi ang bulikin to ni ko, kaya ko kailangan mo talenti na mo isul-suli. Ken dua se rua se tolu se fana no talenti sul-suli. Kaya ko kailangan ni ko tali ko na Kalou kadibi ko mononan taon ni vingkarat. Iko mo baka binibinam, ba't ko baka tambiri na lingay mataw ni Chisu. Kailangan ko doon na yalalo totok eh. Nangunan rin ta sala ko duro mongo. Kaya ko siya nga ni baka tambiri ko na lingay mataw ni Chisu. Uy ko doon na leo ni luto na yabaval. On kuita kaya na kui sa kui chukin ngo wura-wura. Nandre na pandemic. Omi crown sa ala ko mainggo. Na ni ko baka tambiri to na lingay mataw. Iwa si keyword. Iko maroro, iko tango maki. Iko baku kota kina lingay mataw ni Chisu. Abang tanto sa rei talalo ta kaya Kimundo nan daw ni bengkerai na talatala mentioning spirit se angelo do ale ni lotu se kimundo tornal prophesy kani volta bukian ta tamberi na lingay mataw ni Chisu. Tonare de que oi como tamberi ko na lingay mataw ni Chisu ena veisinga me baka tule wataka liutaka marroya valu ena no muy valu kedi na lingay mataw ni Chisu. Preto ko na kanata ka na lingay mataw ni Chisu. Sa me chingka walu torsu kalim. O ni sa sulia talang abiyaw na isa sambay. O ni sa vakambuleo kina kasava ka taon de tekiyaw na linga mo ni mataw. Sustaining right hand. Tala lingay mataw ni Chisu. Kalau ibito na lingay mataw ni Chisu na patakilawasyendo. Na lingay mataw ay no mo isa sambay. Na lingay mataw ay ebe vakambulay. Na lingay mataw ay ebe vakataon de itaki. Ni ko sa vakantambir na lingay mataw Chisu. It is
the sustaining right hand of God. Amen. Kila vina kata meu kaya ngona na nonda ndrendre na nonda lenga sa walia wochi tu na kalo. Uyu ko baka tamberi kontonu nga ena lingay mataw ni Jesus. Nirsa siyang rawatan na Manoa ena non rai siya wow. Sa bakang bulair na lingan. Alinga mo ni mataw ndondo nga. Kinatamba mo ni kineseraw ni mataw ni sami pasul kabati kina ito. To sanggay rida na rawati ni ganga ni bula. Bulang ganga ena vesinga. Na ngungu matua. Na deliverance and victory. Rawatan vekenta na lingay mataw ichisu. Ena nonda iwalu ni bula ni vesi. Sami awon sa kabulti kina ilima. Mo bakang bulay kina kokoy ko ni Salomana. Mo ni bakang bulay ena linga mo ni mataw ka rungo dia. The healing. O ni ko sa aliw na to'y mati. Ito pa binak. Na lingay mataw ichisu ka na sami awon sa kabulti kina ilima. Na linga ni mataw linga ni bakang bulay. Healing, deliverance, victory, sustaining right hand. Sami awon sa kabulti tulot tikin niyawan. Sa ngumatu na ilogo ni murike mo ni sa toko niyaw na linga mo ni mataw. Kachin kebalang upholding, availability, batata na lingay mataw ichisu. To sari na bikaki na natakaw na lingay mataw ichisu. Dorong tara ko sa mata ka bikaki kaya ko sa baka tara mo dami na lingay mataw ichisu kaki membalichi kaki membalita ng mataw wale. Na lingay mataw ichisu na valutiko na bukumu na veisinga tulo. O mga tatatsunga doon na sa veisinga. Na liuta kini no mumbul me kani veisinga. Usa lante sara na pasal kando tiki na itini. Kako ni ko rere ni sa tiko batiki ko. Kako ni tanggaya ni sa nom Kalou kau na bakau ko teki ko. Ia kau na bukei ko. Kau na toko ni ko na lingang ko imatau sa antaun din. Kaya ko lang ni wasawas kako ni rere sing lubudik. Kaya ko lang ni bukawanga na siya kaniko. Nakikanitin kako ni rere. Ako na baku ko takiko ka na bukei ko ka na toko ni ko. Na lingang ko imatau sa antaun din. To sarida. Na lingi matau buke baku ko taki. Toko ni. Ato sarida na asya basa kando tikinaitin. Goe totoka saro ko asya basa kawalu tikinaitin katolo. Nalinga ko nga katau ya utaki burura. Iya nalinga ko matau katevu kana loma langi. Ni usaka dewa kasatu matamay. Kanibolo tamike nalinga na nga katau ya utaki burura nalinga na matau. Katevu kana loma langi ni usaka dewa kasatu matamay. Maka samtang rita lal taman ko nalinga matau kambuli kino ko loma langi burura. Design tay kino loma langi burura. Nalinga matau ya oy ko baka damberu tu kina ni ko. Nalinga matau ni ko nandun bembuli. O ko le watu na bekambula ket. Linga matau ya ko baka damberu kin. Na matakan ni ko. Apa mo dun to sar ni rita lal tao na nakau be barta. Evita na tiki na o sing ni wilika. Irto barta ket na linga matau ni chisu. Ko nakakita ka na linga matau ni chisu. Gona kana da kave na numumbula na veisinga. Au singi bosingo ni mata. Na nonta lako bati ke chisu me lako ni veisinga beto ko sa turang ni nonta mbula. Kaiki o ko na linga ni matau. Na be bakato de taki. Na rawati ki nang kanga na numu iwalu. Na linga ni matau ni zaka no donu. Na toko ni ko me viva kambulai me betoko ni na zaka na linga ni matau ichobe ndo zaka na zaka man. Wea na chikina o sing ni wilika. Na linga matau ichobe dere ngungu matua. Baku kuataki. Ya na linga matau kambuli kino koloma langi ke buru. Tongi tangi de chukunaka. Itu vandamberi tu. Na buri nimbula. Linga matau kambuli loma langi ke buru. Maka samtaka. Dua na ko chiko mai Papua New Guinea.
dona nguna ara orto na to kiningele erna ndambe chikon orto ngele en dona ngara ni kola le ngon sa ta kina ba kay bola sa pamatatak orto na to kiningele go orto se ba sulu malo tunga ba malo tunga sianga tuna walili sudu orto na kena marama orto to kiningele ni ngar ni kola me highlands me papuna ere tu bak nimbul orto to kin anta raitu ni bakar to telefon yena ngon sa soy mikina na nortong me compensate ta kina nortong gel ni sa te uta kina keling na kelikola e milioni na e milioni na dollar to soli berto dona ngona la kon dona to kirin gele wuli en dona tenwila waka sinita mai na katini bia era mai ngunu tu na singa kena bono irna leniko nana libuni la o chingaya singa kila tunan riwa era ser katal na tenwila ya era ba buli taktal kena patch e tali na bakna na no ambalata na reda na non ravale mbure tunga I ambalata ni randamberti ko irna bola kan iralu half naked people ya erdamberatu na iburi ni kelungata era butunya kila ubina kata miuka lebu weekenda na lutu bakaristo enda damberatu endon iburi me bata kirme ya elencha na iburi ni bola ni kelungat ya kenta singa tu nikila enda singila menta baka yang ata ka kento ni kento bandam bertu na lingi mata uchisu reta keta na kana taka na lingi mata uchisu elele na koula elele na ilavo elele na kakete na buru me baka mata la takaro na bin karabile we na takabo tu na lingi mata uchisu kento le loma lang katacho na nende tu titi baka samta ke kokila ni ko baka tambertu na lingi mata ko ambuli loma lang ko ambuli na kabe kabula yana na kalu na rauni baka ambulong taka na no miti bato ko na daw ni bembul iko mokil dawa nga ni kon tambi chu na lingani mataw kango keden ko na taka na lingani mataw be indona daw kemi sheka ke ka indona tamata samate na tava na velu ni yang on tamata ke ka mi musu wala le na yang on tamata ege reta na don kemi shena kente so bagila we chinka ruangan nando ni kuwa sa shivita na vitu sa beka na po na bulan rabu era chikuna rukun bulan rabu ya na non estimate wir na bos ndaga ke ba kai tikun dona poli golf na lingam na na ke na velu bit kina yanga bit ke da tur ni virkin to virkin doka ina poli golf ke mbiu bit taga uch kona chambeni ni golf burubur ya dona poli golf ya ke ni sawe milioni be rawata kino kona milioni na velu ni poli golf be taga uch ke dona kawe na lingam singani gonto ngana kau ke baka toro tongo tona kau gai di mai ruana kulilili mambo tayanga sarangabi kuna kau ya chisu alili ena kau do tentale na velu ni kau minta reida na kau veltai ke tiku soni ba ko na lingam kuna rani kila totoka iko ba ko tikina ba binaka sonaka kila na ibako be chisu me ba kan deita kina na no mumbula kina no ku ba kumbula iya fada bongo nadava etiko ena lingam
Kesi akan poli golf, kesi akan kau, kesi akan ibang. Kaya tunta na siya, in his hand, he's got the whole world in his hand. Enalingan, uy ko pakandang beri tuki. Enalingan, elaveti, tokoni, kamaroi tuki na nambula ni buru-buru to ni ambuli. Enalingan. Enalingan batanga, ko rongoti buru-buru tuku. Nalinga matau batanga, rongoti to no mambula, rongoti to no matau. Tuksik ni kalila yana mata ni Kalou. Na lewu ni nona loloma. Na lewu ni nona vi marui. E vanda beritun o kenda me vakana vitu na kalo na linga na I mata. Dona numa na namba vitu keni mbali na bosu vakai piru. Completeness, perfectness. Todo. Yana velu o iko. Na nomu velu yana mata ni Kalou. Sarui bimbi sarui yang lekin toki. Angko nam boleh bikin tu mata ni. No mata wal, no bula bagal, no mubuli, no mudaka. Dalingi mata wichisu etiko me vetataki, vebuki, bulimbulika, Veisureti, veivakumbulai, vitokoni no mubuli. Kaya bang kona pataki lawa situl tiki na walu, au sakila na no mudaka. Raida au santola we mata mo indor katu makasya na tamata sa sumotara. Satu nga pakalelevi kuna kuko iya ko saturo ti kuna nongo bos kasi ngini takita kan naida kani voltambo au santola we viki mundo indor katumba kasi ngana tamata ni sumota katumba dabe katuma mokileiko mo vandam beriko no mo mata wale ena lingi matau ni ngoni tura o chisu iguna reda kento sabulita utsumai ombita na tikinongo singa kena bongi rena loma langi radres taki chisuchi ko Lord God Almighty, Lord supreme in power and authority. O bakan tambir satu ga buana Lord. When nona tu supreme in power and authority, God Theos. Kalutun tuanga, the Almighty. Omnipotent, omnipresent, omniscient God. Baka sa mata ka, sa bakan tambir tu inalingani mata. Na tu ini be tambang una kia. Kita permiti ni tu kuna nuku biwase na mata ni kuwa. Leto kuna kaya to na taka na wase rua. Au mbitala kami kina wase cingkandu. Iko na rikila na ipakataba ni cikini bola tambugo. Ia kuir kita ngasaba kan bauta arsate wata arsandu sulia yang dua non riau mertau kena bata. Arsa loma bata arsandu menreini be vale. Arsa kaniena ken rena marau kena yalondin. Nirva bini ati wana kelu kem do sarnikila. Asaba kay kuritaka naklo kuir saba kambula yana basic right au musugale bina tikina saba kay kuritak naklo kuir saba kambula yana basic au le semata ma indora tikina tutu watanga en daga na wase cingkandu right au sing biteke saba kay kurta naklo kuir saba kambula yana basic au sabita ma na wase cingkandu tikin rusukandu asatiko batikeir na linga ni turanga arsa levu ke kina saba kambau to karsa so makimai are kona tik wasi ruo tikina pasul kuru kina pasul ke bitu wili kucuk medaka sa nirba ko bibina ti wana kelo saba ke kurta kana kelo bir kuer saba kambulai ya ome insert takana wasi cingkan do tikina rusul kan do na boleh takata asati ko batikir na lingin turang arsa levu ke kina saba kambau to arsa so makimai ode eda kawan nabi bakaya rartak nabi bakambulai na linga ni turang kati ko batikir to na leo cingkau na kena ndo tala wande babalai they were carrying the hands of the Lord erto avola tu batikir to na linga ni turang kaleu ko kina raso makimai kaleu na zaka man bi bakrumbu ita gerto zakabna le cingkerua orto tawa buli kane voltamo ia atiko bata kerto na linga ni turang yana yalalo na binakata me maimbita tu bikinto ni kuwa voli batakila sakai me tu vakanta beri itu bulita na prophesy e dhambe mai lomanta to chisu tu sa reideke perto sakota vatakir tu na linga ni turang takata kana wase tolu
lagu mocho ni ke pita sa siang pikir Iranacola sena siliwa indo na ka kerusako to bat kikira na yada I chisu tu da ke toro moto mo kala artokota na yada I chisu artokota na linga ni turang reta na posa turang a Lord supreme in power and authority na yada I chisu artokota batikir to na dolata na linga I turang artokota batikir to na yada I chisu kilaya na nindo to rangi menda vaccinated na kava kayalo menda chisu menda vaccinated na mbula ne chisu yada I chisu na linga I chisu na mata I chisu mata I chisu ndo mata ni raini loloma raini vidingo mine vika wita yengo na linga ni turang pertokuto batikirto na yada I chisu so nita kana mata kani sini kwa nina hukikita to na Kalou na dinongo me to vaccinate na kava kaya to vaccinate na yalo tambu to vaccinate na mbula ne chisu ni kuwa to sana kereta le sona ka menda vaccinate tu kina vaka yalo na basic mena ka ko ninganga bikin to na kunida ena ni to sana vaccinate na vika vaka yalo ena basic sana to saka mantana ni to mas turanga chisu ke mami dava na vaka binaka na valeu na andina kina tali no munivos que mami indora kalo vitu que me savanga também na linha muni matau que mami na yal ndau venga rabi o que mami na no muni talai na Kalou na uchuchu ni ngono sa masu na Kalou que me to va vina ta na andina munivos ni kuwa na linha matau kambuli kin koloma lang ke burbur que mami maroroi ka vakan também kina ka ke mbabi na ni ke linga muni matau liute kan ito umbul ena besinga kesa ito babi na kana mata kan kuwa ni to rongo ta tala ndino muni vos ba dingu kito na ka kito na takabo ni kuwa ni to ngoni sal kito na muria kito kila ni kito sa liuta ke na linga muni matau na vale uturanga na muni vi marroi palusi na babi de binak untuk kai na ruko bina lang meno muni sakatinga sa tamana mas wiki muni sakaturanga chisu na nito iba kumbul amen Luego intentaba naka mesti kalau kalian nonton kuah ini lalu tentu ini benar teman teman kita bagi kita teman ini perlu nonton bul ni rame kelihatan nonton mata ini kuah kalau sunda kalau ini bubar untuk mai pakai ni untuk mai pakai ni tali dan mereka yang rakam itu nak selalu enak kalau ini itu nang turun kalau ni na kalau nak itu ni tadi sini kuah kina bonita satu memang misal cuma di nak pikir na 5 tugas ini saya mungkin main pakai ni pintar tu bon kali mana nak kira misal itu minum kina nonton muka nonton ngangan tiko nonton bina kata tiko mendandan dikit mana rugunya boicis entar rumah apa bukan nanu mikian tiko ena vika eva kapa tu lo malang vika deve e bukan ruta tu lo malang vir era sangre itu asal musuh tu pinan tu living garab nanu muni bukan bina kata tiko na orang tu main kata ena matakan ko keke munikeve minang gai saya mati kumai ena Facebook sedang ngon salah apa nggak minang terong itu mungkin na itu tu kena matakan ko sani masuk pada tiko ni nanon dapat tiko nanon lebih berutak nanon lo mana Kalou ena sini ko sabi sulit tiko ena buku ni wata itu ena buku nang itu kena program talen na kadi pasti na matakal lilin na sabon ini ni nabakan daw tiko na Veisureti ena buku ni tuku enda na Veisureti ko kina ena honi ngon sa pero mata ni tigo sa kina lubi ni Kalou kamsakan au may musul to tigo ndaw ni bingrado ni kana tabu tigo ndaw na posen ko ni bina ena mata ko bina ni kuwa siya ni balaw sa ko kaya kini na ko